radite? Evo skriši, je to izgubio telefon. Ćao dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Krenuli smo za Kragujevac. Gde ste, dečice, jel spavate? Gde ste, javite se. Ćao. Sutra nam je jedan jako važan i bitan datum. Filipa je prešla ovdje napred pored mene jer je muka. A Mate mi je smišan. Šta si rekao, Mate, sad? Kaže, ali ga živiš. Ja sam se raširio, meni je tamo. Mnogo mu je dobro. Ljudi, mi smo stigli, ali evo ovdje do Maksija, samo da kupim Urošu i Maši, hoću nešto, verovali ili ne, Maši hoću ajvar, ona vali ajvar iz Maksija, to, a Urošu neki igritski to. Dajte mi torbu moju, iz ranca mi dajte torbu. Evo ovdje Maksi, sad da se vratim. Ljudi, evo stigli smo, Mate je poludo načisto. Ajmo, krećemo. Možeš ti to, Filipa? To je teško. Ne, daj meni to ti ovo. Hajde da se menjamo, Filipa. Daj vama to, ćerko. Filipa, daj mi. Ne moraš, Filipa, neću. Filipa, tu su teški. Neću da se raspravljam s tobom. Ćerko, uzmi ovo dole, tegla mi je tu. Će da se polomi. Ajde. Mate, nije kuće od tebe jače. Povuci ga. Filipa, pusti to. Filipa, ne. Mogu sam. Ne. Ja. Evo mi ga Maške tu. Kupili smo ti ajvar. Da vidim šta spremaš. Tinče, evo spremam. Sutra za posluženje. A gdje nam je Uki? A niste videli moj telefon. Da, a gdje je Uki? Otišao kod Lazara, čekaj da ga pozovem, da vidim. Ajde, evo ga telefon, ovo ti telefon? Da. Koji to telefon? Da si novi? Dobila je. Samsung S23. Evo, Suza nas vozi. Ajde, čekamo te, ajde. Ste stigli? Jesu, stigli smo! Evo, ja ću sad. Ajde. Ajde da vidimo ovdje kod moje Stefče, da vidimo kako je lepa terasica, vidite. Kafić kod Stefi, vidite kako je slatko. Kafić kod Stefi Save. Da, pogledajte stolice što su im lepe. Evo, vidite kako je to fina. Da. Evo, imamo aperitiv, rakijicu, pa... Tinča, vidite što sam stavila ovo za golub, protiv golubovi su mi non stop sletali, tu su gnezde i onda su mi sve polegli cvijeće, znaš kako je bilo lepo, tek je sad malo oživelo i onda sam da nisam znala šta ću više i navala sam. I ovdje imaš ovo. Lepo ti baš. Vidi ovo što ti, ovo stvarno cvijeće, pravo? Stvarno, bre, sve pravo. Kod tebi sve pravo, kod mene veštačko. A Uroša čekamo. Uroša čekamo, spava je kod Lazara. Ja ne znam od kad ga zovem. On je krenuo. Da kaže krenuo. Da kad je krenuo? Pre 2 sata krenuo. Ajde, sad ću živjeli. Dobrodošli. Da se skupljam. Za prave povode. Da. Stigao je Uki, da čujemo ko je izgubio telefon i šta se desilo. Izgubio telefon. I onda mi tražili, ja ga zvao 7 puta, ništa. I neka tetkica uzela koja radi tu stavila na kasu. I ona, mi se šli dole na pritom, ja sam išao, ona pita ovo vaša vada, ja kažem jeste. Ja pitam, a da niste koji slučajem kao vidjeli telefon, ona kaže kao, ja sam vam potvrdite da je vaš, kao pa zove ga ti, ali tako ja znam sve šifri i to. Pa dobro, da. Pa dobro, naravno. Može, svako da... Gdje si ti bio, bre? Spala sam kod Lazara i sad sam bio tamo do centra. Kad će dođe kod tebe? Na raspust. Za leto sad. Još samo 5 dana. Šta? Može, već je... Da idete negde? Plazu, tu Ajde, daću ti. A šta kupujete, samo mi kažete? Ove štapice. Da vidim. Možda mi kažu čemu služi to. Da se stiski šimala, taba skriši. Evo da vidimo šta je tjatka napravila, imamo supicu, salatice, meso. Dođe da vidite stvar, počinje formula. Ja Monako. Ja to
Je to Maksa šta tam? A jel to Kimi Antonelli? Otko ti znaš te, Matko? A Charles Lečers. Bravo, Matko, i potpuno si mi iznenadio. Evo tajno što si radio. Gle, Matko, možeš li? A da li ljudi znaju šta ti je s rukom? Vjerojatno će sad prvi put u videu da vide šta ti je s rukom. Šta ti se desilo? Na vapte me napucala I polomio si prst. Jel ti ovo tikvica, Savče? O, šta je glavno jelo. Pileće belo. Gledaj što ste tetka napravila. Stanite. Čekaj, daj. Čekaj, ajde tamo pokaži. Vidi, Matko. Probaj. Prelepo je. Slatkiš. Fičko, može? Dobra. Dobro da znam šta radite. Evo skvišije, to... Pravimo skvišije. Pa ja mislim da vi pravite krš. To je sigurno. Šta da pravimo? Krš. To pravite. A skvišije ne znamo. Jer vidimo da je Uroš pala brašno na stolicu. Uroše, udahnut ćeš brašno. Ja mislim da vi mnogo gledate TikTok. Nego gdje ste vidjeli to? Ja ubija, brate. Mogu da vidim što ste napravili? Ovo. Da, i... To je brašno unutra, ali da? A to je sa pirinčem. A sad pravite šta? Opet isto. Sa pirinčem. Evo, dobro. Pa ćemo sad nešto opet naći u kući. Gdje ideš, Mašo? Idem na piće sa 2 drugarice. Prelepa. Hvala. Vidite kako je mala tetka. Lepo se provedi. Hvala. Tad kad si da neki dinar. Kako mi dala pare? Ti treba još? Ne. Sigurno? Ne, sigurno. Čekajte ljudi da vidite ovo. Čekajte, mora da okrenu. Pogledajte Filip. Pa vidi koliko, znate zašto je Filipa volika? Zato što je obule rolere mašine. I izlazimo napolje. Ja moram da igram u liftu, naravno. Mate je uzao Ukivu biciklu, Filipa je pokušala da vozi mašine rolere, ali ubrzo je shvatila da ne može i da su joj previše veliki. Tako da je Filipa uzela Ukivu biciklu, Mate je Saletovu, a Uroš trotinet. Ajmo, idemo u Šumarice svi. Evo Stefi, ja smo krenuli da šetamo, oni su otišli tu ispred nas voze bicikle i trotinete. Evo ovdje smo u Šumaricama. Vidimo kako je zašumelo ovdje. A tu smo snimali onu, spasili smo svijet od pomračenja. Ti ga mati sa sve gipsa. I ljudi, ja vam spomenik 503. Jo, Bože, se sjećaš onog lepog vida Štreberi, 24 sata Štreberi? Kako lepo to, pa sam tu lepo objasnila za ovaj spomenik. Pogledajte taj video, to vam je, evo, taj video tu. Evo ovo je crkva gdje se Uroš krstio. Da li ste gledali taj video? Uroševo krštenje. Ovdje evo grickaju. Odmor grickate. Kako ste vi došli? Tamo ili tamo? Ste se umorili? Filipa, šta je bilo? Filipa 3 put stala da vuča. Nema ga da promeni. Stvarno? Ajde, davaj. Onda smo došli u veliki park i tu završavam ovaj video. Zapratite nas i na našoj Viber zajednici, link je u opisu videa i u pinovanom komentaru. Nisam zaboravila, izdvajam sljedeća 3 komentara. I prvi komentar, Savo, zanimljiv vam je video, baš ste dobri youtuberi. Hvala ti, Savo, veliki pozdrav za tebe. Drugi komentar, Tina Stojanović, obožavam vas, ulepšali ste mi cijelo djetinjstvo, volim vas i ja volim Kecaj. Hvala ti, Tina, veliki pozdrav za tebe. I posljednji komentar, Mirjana, vi ste najbolji youtuberi. Hvala ti, Mirjana, veliki pozdrav za tebe. To bi bilo to od komentara. Ako vam se sviđa ovaj video, vi ga lajkujte, prijavite se na naš kanal, a ja imam nešto da vam kažem. U pravu si i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!